Amazone ni ishyamba rinini ku isi. Benshi mu babyumva bazi ko iri shyamba riherereye mu gihugu cya Brazil. Uko babizi nibyo, ariko nubwo umubare munini w'abantu uzi ko iri shyamba riherereye muri kiriya gihugu, iri shyamba ntabwo riba mu gihugu cya Brazil gusa. Iri shyamba rya Amazon rikora ku bihugu 9. Mu bihugu 9 byose bikorwaho n'iri shyamba dusangamo Brazil, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, France mu gace kitwa Guyana, ndetse n'igihugu cya Ecuador. Gusa igihugu cya Brazil nicyo kiza ku mwanya wa mbere muri ibi bihugu, nk'igihugu gifite ubuso bunini, aho bubarirwa kuri 58.4% by'ubuso bugize iri shyamba rya Amazon. Igihugu cya Peru kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite ubuso bunini, aho kibarirwa ubuso bugera kuri 12.8%. Gikurikirwa n'igihugu cya Bolivia ku mwanya wa gatatu, aho ibarirwa ubuso bugera kuri 7.7%. Colombia ku mwanya wa kane ifite 7.1%, Venezuela ifite 6.1%, Guyana ikaba ifite igice cy'iri shyamba kingana na 3.1%. Igihugu cya Suriname kikaba gifite 2.5% by'iri shyamba, naho Guyana territoire y'Ubufaransa nayo ikaba ifite 1.4%. Hanyuma Ecuador ikajya 1% by'ubuso bw'iri shyamba rya Amazon.